Wey'ngane zakwethu, hleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu, uMkhanyakude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la ufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili, uMkhanyakude TV. Sila esibheka khona iy'ndaba ey'trendayo laphana kumaskandi, laphana wey'ngane zakwethu, ugatsheni laphana iy'gagu lasophomo laphana wey'ngane zakwethu. Izolo likhiphe iy'ndaba ezithi laphana wey'ngane zakwethu liyabonga kakhulu laphana ngoba sekuphinde kwaqopheka omunye umlando laphana, ingoma yakhe ethi ezingasoze zabuna ishaya 1million laphana ku-YouTube laphana wengane. Siyazi ukuthi akuyona into elula laphana ukuthi i-artist ihlanganise 1million, into enzima kakhulu ekudinga ukuthi usebenze laphana wengane zakwethu. Libe seliveza laphana ukuthi ngomhla ka-25 November uzokhipha i-album laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi insizwa engavamisile ukushaya eceleni. Ngiyacela wenze ukulungela laphana wengane zakwethu. Cela subscribe ngcane phela ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta into kanje. Siyabonga.